O demografskim trendovima, odlasku stanovništva, posebno mladih, ali i sa kakvim se hendikepom suočava Bosna i Hercegovina, jer popis stanovništva nema od 2013. godine, provjerila je naša Lejla Džin. Bosna i Hercegovina suočava se sa kontinuiranim gubitkom stanovništva, ali to nije sav problem. Pored toga također suočava se i sa naglim padom nataliteta, o čemu svjedoče i podaci Agencije za identifikaciona dokumenta Bosne i Hercegovine. O demografskoj slici i demografskih kretanjima ja ću danas razgovarati sa mojim gostom Aleksandrom Čavićem, demografom iz Banja Luke. Gospodine Čaviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, kao što rekoh u samoj najavi, prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, u posljednje 2 godine bilježimo oko 10.000 djece manje na području Bosne i Hercegovine. Koliko su i da li su zapravo ti podaci zabrinjavajući? Pa podaci inače o prirodnom kretanju stanovništva za BiH su zabrinjavajući. Također i za Republiku Srpsku, ono što je problematično, Federacija BiH ubrzava sada i praktično ona je generator, najveći generator gubitaka po osnovu prirodnog kretanja. Međutim, moram da kažem da sa metodološke strane Agencije za identifikacione dokumente nema mogućnost da utvrđuje broj rođene djece iz razloga što Agencija za identifikacione dokumente određuje jedinstvene matične brojeve za rođene, međutim u metodološkom smislu to je potpuno pogrešno iz razloga što ne mogu da se obuhvate lica, tu budu obuhvaćena i lica koja trenutno ne predstavljaju stanovništvo BiH, dakle čiji roditelji imaju mjesto stalnog boravka na nekom drugom mjestu, dok zvanična naša statistika, odnosno vitalna statistika koju je uspostavljena skoro prije 80 godina je u tom smislu izuzetno pouzdana metodologija kojom se on koristi je ono na što i stručnjaci i naučnici iz svih polja, a naročito iz demografije, računaju i na njihove podatke se pozivaju. Međutim, taj podatak koji je iznijela Agencija za identifikacione dokumenta, dakle ideja, zapravo ukazuje na jedan trend koji je nama svima poznat. Dakle, mi imamo stalno, gotovo u kontinuitetu već duže od 20 godina imamo opadanje broja rođenih. To znači da će se taj broj nastaviti i u narednim godinama? Naravno, ne postoje pokazatelji koji bi mogli da nas uvjere da postoji mogućnost da se taj trend promijeni. Nije novina da se stanovništvo Bosne i Hercegovine iseljava. Taj trend nekako iz godine u godinu možemo reći da isti nije stao. Koji su zapravo osnovni razlozi zašto ljudi napuštaju ove prostore, pored onih ekonomskih? Dakle, pored ekonomskih istraživanja pokazuju nekoliko stvari. Dakle, koji su oni ključ? Dakle, metodologija istraživanja emigracije je dosta složen postupak. Dakle, mi imamo jedna istraživanja koja potencijalne migrante ispituju. Dakle, to su oni ljudi koji imaju namjeru da odseli, s tim da se njihovi odgovori u nekoliko razlikuju u odnosu na one koji su već ostvarili svoj namjer, odnosno odselili se odavde. Međutim, možemo grupisati u nekoliko. Osim ekonomskih razloga, to su loš obrazovni zdravstveni sistem, kontinuitet političke krize, društvene krize, zatim odsustvo perspektive za emigrante i članovi njihovih porodica. Vrlo često se u istraživanjima susrećete sa odgovorom u kojem oni kažu da ne žele da im djeca rastu u ovakvom društvu, u ovakvoj zemlji u kojoj se ne zna red, u kojem nemate mogućnost da napredujete u skladu sa vlastitim kvalitetima. I to su, da tako kažem, nekoliko grupa razloga i ono što je jedan od osnovnih koji bi mogli reći jeste generalna nesigurnost koja vlada ovdje. Dakle, ne govorimo samo o fizičkoj nesigurnosti, nego neizvjesnosti u pogledu ostvarivanja prava na penziju, prava na zdravstveno osiguranje, mogućnosti napredovanja itd. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine bilježi se rapidan broj, odnosno rapidno smanjenje broja studenata na području BiH. S druge strane, u Kalinoviku evo imamo podatak samo 6 prvačića je upisano u osnovne škole. Također u Martinbrodu 2 učenika pohađaju osnovnu školu. Šta nam zapravo ti podaci govori, gospodine Čaviću?
Pa ako mi imamo u jednom momentu da potpuno apstrahujemo od spoljnih migracija, dakle da kažemo da mi uopšte nemamo spoljnih migracija, sama činjenica da vam je praktično svaka naredna generacija malobrojnija od prethodne govori da ćete vi za 6 godina upisati ove godine, za 6 godina ćete upisati manje prvačića u odnosu na prethodnu generaciju, da ćete za 15 godina upisati manje srednjoškolaca u odnosu na prethodnu generaciju. Ono što jeste zabrinjavajući pokazuje zapravo dimenzije i pada u pogledu prirodnog priraštaja i dimenzije emigracije kod nas jesu činjenica upisa studenata. Ako znamo da je generalno postotak onih koji upisuju visoko obrazovanje i koji upisuju fakultete i tako dalje, tokom vremena trebao da raste i on bi praktično trebao da prevaziđe generalni pad broja stanovnika, međutim kod nas se to ne dešava. Dakle, i zbog same činjenice da je jednostavno prirodni priraštaj izuzetno nizak i opadajući, tako da smo samo od 2013. na ovamo samo po tom osnovu izgubili oko 110.000 stanovnika, vam govori da jednostavno ne može da se nadoknadi, a pored toga jedan značajan broj lica koje završi srednjoškolsko obrazovanje u BiH se odlučuje da studije, a kasnije praktično i život i karijeru nastavi u inostranstvu. Znamo li mi uopšte podatak koliko godišnje građana Bosne i Hercegovine napusti ovu zemlju? Naša zvanična statistika ne pruža podatke o tome, za razliku od vitalne statistike, odnosno statistike prirodnog kretanja koja je dosta pouzdana kod nas. Mi ne bilježimo spoljne migracije na zvaničan način, iako imamo sve tehničke pretpostavke praktično da se to radi. Međutim, postoje procjene koje se oslanjaju na izvore podataka kao što su podaci Eurostata, DKP mreže zemalja u koje naši emigranti najčešće odlaze, podaci nevladinog sektora, Agencije za rad i zapošljavanje, dakle generalno jednog širokog spektra. Što nam govori ti podaci? Govori da u prosjeku u postpopisnom periodu, dakle posle 2013. godine, na ovamo mi gubimo oko 25.000 stanovnika u optimističnoj varijanti godišnje samo po osnovu negativnog migracijonog salda, što govori da u našim kompoziciji gubitka stanovništva prednjači, dakle gubitak putem emigracije. Ali ono što jeste problematično jeste što smo mi ušli u negativnu spiralu jer obje komponente imamo sa negativnim predznakom. Do 2013. godine zapravo nije bilo popisa stanovništva, što je zapravo po međunarodnim standardima potrebno da se radi na svakih 10 godina. Potrebno da se radi na svakih 10 godina i bilo bi dobro da se to radi na početnoj godini, svakoj deceniji, odnosno završnoj godini. Dakle, praktično da mi smo 2021. godine, ako gledamo ograničenja koje su uzrokovane koronavirusom, možda godinu posle, ali generalno trebali smo to da uradimo. Međutim, koliki nam je to hendikep? Pa ogroman, pazite, zbog političkih implikacija koje su vezane uz popis 2013. godine, naročito zbog kampanje koja je u bošnjačkom tijelu vođena, sami objave rezultata od strane Agencije za statistiku je praćena brojnim kontroverzama na koje smo kolege demografi i ja među njima upozoravali, tako da su praktično tada objavljeni podaci bili poprilično upitni, ali imajući u vidu razmjere migracionog egzodusa, razmjere gubitaka koje mi bilježimo kroz negativan prirodni priraštaj, praktično vrlo brzo ti podaci, sve i kad bi bili tačni, postanu upitni. Ono što je nama potrebno jeste da sljedeći popis stanovništva posluži da se formira moderan registar stanovništva koji bi imao dva podregistra. Jedan podregistar bi trebao da bude ono što zovemo uobičajeno stanovništvo, odnosno stanovnici BiH ili rezidenti, kako ih već kolokvijalno naziva, dok bi drugi podregistar trebao da praktično bilježi dijasporu. Na taj način bi, čini mi se, i ovi elementi koji se tiču političkih uticaja i želje da se iskrive rezultati popisa izgubio na značaju. Gospodine Čaviću, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za Euronews. Hvala i vama. Dragi gledaoci, moj gost danas bio je demograf Aleksandar Čavić.